ngikwa banlong MLS champion ong Messi te parlok ngapdiang so bahai pisai sin sangan ka channel pada siwang nya page ka nega video nga karpat rit ya pi ba pin singaw ba ban subscribe ya ka nega channel ada pimpat dep bat kumju share bang like video skijongi ha ka nega channel te tong nya page mata ya kane ka khobor o Messi man ha ka nega Henry tarik ulai opdiang ya ka nega awat MVP ulai opdiang na ka nega FIFA Club World Cup bat o Messi ulai lam ya ka Club Inter Miami ha ka bakan rung nongkong sha ka nega FIFA Club World Cup keban long ha unosnem arjar arusan o Messi ulai pediang ya kanega awat MVP ha ka ba ulai lek bha ulai yo hadu arpeu gol bat kan ru teli asis ha ka jingmi badan ka ba khat khandai sin ha ka ba ka Inter Miami kala khore ki point hadu nyau saw point ha ka lai pu saw sin ki jing ile kai jongka tu Lionel Messi ulai pediang ya kanega award ha Henry trik jong ne penai Desember Henry u Messi upa message sagi fans jong ka Inter Miami habaro setlak jong ka partai uang da kini gi kentin ba u Messi uang komen bantuan ha kanega City leni ha kanega nong ba bat kumcu ha kanega klub ke ba udon bat ukumen ru ban yo ya kanega awat kata deka jing tristom jongki players barok ha ke football Messi uang bat Messi uang susu ya gi fan ke jong ukwa negi fans ke klub barok ke kwa katrang ban long championship ha ke MLS mentau snem tangba kamla ban urlong mentau snem laong Messi nama kila syarem Henry u Messi wong syaki fans jong ba kin pen klain biang haga ne gijing lekai ki banwan kata ne ke message ke ba Messi upa syaki fans jong wala kidu ya kene pelong championship mentau snem Henry kintang pengklain ha onong snem upan wan ban poi biang sya kene ke final ban yakun ban kini ya kene championship ha ke MLS kumasuk pengemau lembah kini kikentin ki ba Messi uang sa ki fans manager jong kene ke klub Inter Miami uang ka kontrak jong Messi shen gan kut hau neus nem arjar arusan lang bagi kentin giba Messi uang kemut Messi undang extend ya ke kontrak jong bat ke Inter Miami bat ke klub Rockaway hiru katrang ya Messi te parlo kumno pidon manong halor kane te tangkat ne video ku bless you.